DLFM 106.9 FM. In fact, what I said, there was some kind, you know. Some women talk quite what they are pointing out, could be mammy da. No question, who talk quite only Uncle Pong could be from Mount. Every send you was some kind. The manager Tatasa, Tiano Panosia, a bit of pencil, your grammar. And I face there with me. Hi, DLFM 106.9. Yeah, you must free enough Legon. I book by Johnson Accra. Jenny Wisconsin International University College, you know. I didn't hear any more enough Legon. My dear, would you know? I am Mesom Jesus. Mesom Jesus. And you man at the background, no. Every K for Sulandi. I say my home pound for. My home pound for. I pay and pub once at a time for the sweater, and some call an asso. Now, my car will say no pay when you swam, dear. In fact, in Swab on Tensua, Ghana for uniform. I ain't swim more than a crojano. I Lumba and Supa. And Supa pumping for two on boss, yes, also crojan. When you've been on no man, since Sanso Bonnet, a been actually cry. Yes, so who do you know? There was such as one of Honum, and there sounds so a bottle what can be so Honum. In fact, I cannot pass. Yes, when you saw a demonstration come, and so be an answer or mayim. A quanyaba, the Magana Shanka for. When you try secretary, and as a boyano, when you clear chia, Pima Lumba and Supakachi, Cotun so to be quite today. I was soon have been as a cat at the Gubotum. It is on a sort of mutiame, and crank, I'm moving to a cocoton or traffic light in the mono. Moncolum and Supakachi, and Monco to Sorbin and questioning. A year now, Befia, when you find in Aquada Lumba and Supa, in so do be a mopeno. To mass of planning in Adiamamo. Friend Penny for my 2 for this way so. 0555 5 for Yamiansa 3274 757 account. When you want and 0577 475 343 0577 475 343. Adisha more than someone in Patem. A quenya badia mamu. Down some for Matias and modern day. Nina said, Madame Abanyamiche Butum. The shop on I just sent to Lumba Sport. Now, sounds to be a pitch to Selenum. I will dance man. I'm my true phone is 0557 349 401 0557 349 401. Mama Vic Ebutum. Mama Vic Obutum. Our fan call Sport M. Now the shop on Ebe when you was being paid. Our fan call. Mama Vic Homa true phone in here 0500 680 783 0500 680 783. Adisha more da kuma Sacred Station. In fact, Mati Dende. You are but more da kuma in Yano. It's a modaba. Lumba Supansuno. A bush wa da kuma in Patem. Would you answer back black woman chain? Na black woman, I da kuma Sacred Station. The shop no Eben, I don't trouble. Now, my true for no any 0244 10 pa 0244 094 793 0244 094 793. My phone PM, I want the Honya. The Honya, so Yenia, it is any edit Kusibutum. Yenia edit Kusibutum. The shop on any central investor, no, and a different anymore. Now, my true phone is 0246 601 004 0246 601 004 and 0266 400 215.
Eja udina suodi fonsa. Nenye mi pray. Madi oka for me wonyina. Na ya ka say BB bo. We de nya bronya. Nanso wese ne bronya. BB bo. Ina ne say event Adam. Omoni DJ na this akadia bomu. Omo de Adam and Eve dinner at the bro. Adam and Eve dinner night. But more the pass out of Adam. Nhyiraba Adam and Eve dinner night na de ba dia. Time to kuna monko mo akra. Oh, say any part de bia de yakwa nwuma so. E be chinchini sa. Ba nante abresa. Because wa wado don ho ka futifie. Won ne nko out da. Grachi yan ware sa o. Because kura sa de wutie nko na ote. Bia brabo a wo boy achinachini na nante wa bresa. Ese obenya baabi obetumi akotena. Ajojo ho kama. E wa timedi ma ho atowo. Na one nyankofo abọ nkomo. Ekwanya ba e de ama o. Mesra wada Adam and Eve dinner night no. Media be mu be de pa. Eja wa bete mu afo mame. Bede me ni wanze mu aseme. Eja udina suodi fonsa. Nende me pray. Event we no eye for eye de kwadema awadefo. E na afi nsasujafo. Mecha singers and couples. What then if you say we ni more the pass no madam. Ejuma de na be kwaso do. Na sa kwanya da ho de mamo. Rafu bi be kwaso. Na sa rafu draw no. Mani oka for me wonyina. Ensa ko wona. Madiam wa kwanya 2 rooms for the winners of a raffle draw. Mom bedi mo kwene mo no. Ekwanya de ho mamo pa sa raffle draw no kwaso a. Raffle draw no kwaso a. Nam kunu de kwa de bawa. Because wangasa therapy unko bidda. Massage ye basa sisu wenye bidda. De bia da wadwa sa wonsem nyina ye wensen. Mana ma den. Semi hu na kwagidam. Opiemo Adam and Eve dinner night na se. The raffle no moto na se odi mu kunim a. Ekwanya ni nie. Massage therapy bia wo easily go no. In fact we ni beje pam. Semi hu me ntopa. Standard spa wo kwa wankase we ni beje. Easily go na kra. Wa bedi mase. From wa se do momsa fefa ho ama we de na hu say yes in fact we de na sisi apo no. Ni nyina mu asane kama. Ni na se dwumadie no. Eja wo kwa mbenya bibia anom. Adokodoko de. Ene so sa hodo a mo panyina mo benya bi anom dwumadie na se. Na winners ne de mo de chese mafa mu kra. Anyum be kwaso. Live band etuatua. Enti wani beje pa. Comic actors no. And actress nso be baby. Enti ho mo be de pa. Mom be din kunim nso mpo de. Winners no. Ene obi o ya special guest obekọ dwumadie ni bie no. Dina be kwaso. Our Dish restaurant. Ewo East Legon Accra. Hobe de pa. Take it no mo a won kwa na woko. We woko na we single. Take it na 150 Ghana cedis pe. Yes I mean because wa wade won odofu bi na ekwa. Okay 300 Ghana cedis pe. E bi bia to din e dia ma o. Wa bedi masemi mame. So baba be boa me nipa ni mo bia obetumi dia boa me kan wo wurade ntimi sra o se wurade furu so be boa me eja e wo wase mu se woni wona wona me ham no be ham woni wona wona me kon no be kon wa bedi masemi mame eja e wo wase mu se Oni wana me ham beham Oni wana me kunu beko Wa bedi masemi mame Kono beko Na no oni wana me ham anu so beham Everybody mama tamfunsa Ano pe ma tamfunsa wana chi o miwura Seni ewi Israfono Na odi wako
said we Israel for no. I don't want cocaine no. Wa wo twidi ampo Nyankopon bedi masema me anopay. Miriam mata funza wanachio. Senia we Israel for no. Now di wako kena no. Now say fellow ni don't know. Wa be wo mama for mama. Oh, maja. Now back for to be society. Okay, me crack over. Eja wa bete mo afoma me. Bedi me ni wante once a man. Eja we dinner so the phones. Make I say Adam and Eve dinner night no. Umbe the panajuma de na beto dwa. That was easily gone. And some covered. The Dish restaurant. On the 2nd August 2025, 2nd August 2025, and Numrano Sia Aircopim and Numrano Chronojumadi no Ebecoso or Eastly going to mess Rawada, but more than one you one free Jumadi we mo. If you say Mubay the pa, Adam and Eve 19, Mubay the pa, and make us any ticket no. Upe biatra, Ubenyabi, ewo DLFM Hana Musi, Uba, Ubenyabi. Sounds like Mamma who do be our honor, Mamma, my trophy befre, now on Sir Etumiaka ticket in a beam. Uko PM Divam Media. Ticket no ebu honum on sabetimi akabi. Sound so ana woko brugata and it's easily gone. Nina wo easily gone. Ticket no ope Adam and Eve dinner night na on sabakabi na wetimi atop. Mesra wa homa 0245 72 8705 0245 72 8705 and 0595 31 3013 0595 313013 Bomadiana friend penny for Najimunchi with the Jumadia wino, a more de pa, Bomadiana Kwadwo na Kwadwo and Akrana Sabi any panso de we are dear pain, Quat na Kwadwo and Nika Nina, Yenkoy and Nimka Crankakra. If it's a Brabana Yabono, a do baby and Sikabafia, and so to me Pieka Kra, and I saw come be bonio, when I just a Yabia, a Yabia Basabasa, enemy before. In Penifom Bonya Miasem de Uro, that said you might deal with the Mawo, and to walk on Koyon Basabasa Debbie Cra. Anomadiaka Crabbe Cosso, in Yanoba Cosso, near Boyama Juania, Debbie Hoyan Coseho. What the answer was Yanko Poya Duma on the 2nd August 2025. Yanko Shiamo, our East Legon. The Air Dish restaurant, our East Legon. Omadiani Enquiries Nina Yentimi M4 Donko Bodum. And a pay special guest not Nancy. The day Eddie ni Adam. Ni Adam. You be a Casa Edima what is the Wasama Mobo when he come out for. And a paper bedin come out cry. And him said in Paya then as a tremun, some to the Yan and Kanyamia Samano. Eya na otaka sa de fa dwuma de bia di anda so no eya mema bi su merema bi esu kura ye womi ye woni papi na akasa ma na so du ba bia na mema ne de se bia kami akoya de se wanom eni kamafo de senti ne ye ne akasa enu ya bema ni Adam afade ato ne ho so bebo de wuro no wakasa de mema fa hodie e wo mayi mu e wo mra nipa bi ebu ono mkwasea Unim say, Bra born with your fear mono, and I am Mesom. Shannon so pa. I say do every Sunday beer. The back so that could to Manako Park or for dear. Eh, Yamia could hear Nasam dear. Now so Brabana Yabono. You been young quite year when you go pomo. 99% I will fear now, Timono. Any when you mum. Shannon so spire for Mammy pay. We have him when you saw him. Man, nada, what? Bible so into the Ampo Yanko Pony in Sinatra. Meso having a corner. Sabeti Miako Heavena 99%. Or how much to Madio Crown? Ejina wa brabo wo bonifie. Enu nyumam eso. I saw them what do be ankonko ye boni wa saw them da. Okwana wa kwatena sidin. Make so your crown for. Na so okwa saw them a Bible on the kenkan. Ye tonyo on edi anyumtufo nanim. Drums no no na ebo. E na so man boje so sa. Nensu kwesi da twamu pe. Krono ahodo ekoso no no na ebo. A video no na edie. Entina make wa no pay say. We have nkwa nyina so dem na wote 24/7 no. Eye bra na wo ba fia wo bo no. That doesn't mean say won kwa so da bi da. You need
opportunity go to church. As Sunday as a say woko. Nemo me say obeko heaven power bra bo mu de krache. Ene say odi Nyankopon asem bebo bra. Efie na wote no. Make say bia gwagwade wo fie honom. Nanso woni wo kurentem te sen. Wo no mo fra ne ntem na te sen. Wo ne wo yere ntem te sen. Anopani Adams watena se. Enti yankwa ne chene nkodi nkomo bed say se medu ntem. Eno chibe bia homatofo ne de ma ho. Na so bia wo kra no pe o modern afre. Wo sofo na wachia no. Na wachia dofo anopai. Mama enko ne chene nkodi nkomo. Miss Adam. Eja. Good morning. Eja, good morning. Na pom di say. Ipacho Yesu adom ene ne mobro hu. Ye da twede ampo Nyankopon ase. Gidi say won so hu ye. Oh nyame adom bia e fine. Last week yentumi anhia. Emre no. Yeah, no krasempa yentumi anhia. Na ene enso ye hia bio. Manema bi esu. Manema bi esu ampa. ampa. Yes indeed, manema bi esu ampa. Wo hwe kwan ahodo nipa bi ede nipa nam so kurem edu ba bia na ha adwen. Baby Sam say Nhyiraba say na ye kwese na ye Sunday. Na nkomo aye de nso de. Say nyame asem mu de we nyame asem ana. Yes, nyame asem. Onyanko da na woda. Nyame som de nipa ho adwuma na ye. Obi ene ho no ma wakokọ say nsuo de asi Yankopon da mu say Yankopon nye nom da. Obi mpra Yankopon fie da. Bible say wanya ma unua no na wanya ma me twede ampon Yankopon. Enti na me di kan say wabra abo na wo bo no. Heaven say obekọ a 99% eye bra wo bo so. E wo fie ene onwuma mu. Ni Adam anope wo de fa hen yo onua ene edi kan ye be chia ye Nyankopon ye nyina ye papa ena no pe enye ono anka me ne omienu ya nsole sei bebre na edi koda ye ba enye nyina na yatumi asole enti wa bie ye dia ene ye kan he na no pa ne se papa ye dawase afenso ne edi ho ebe kwa ma ye man panyin a ono ni krora John Dramani mama ye si anope ye chia no ye mana yeko afenso adwumara dadi Lumba wahihye fidie bi say me no mienu ye betimi etina so edi educate the public no pay ye see nyame nhira ono so afedie mi amebusu panyin ni Adam so say owola ene anope numbo nke womba odin umanye ye chia barime bia oye responsible why na dwin say obema ebusua no akoyie na animunyama hye akọ amayenya rerade Nyankopon afenso oba bia nso a wawale a obo ne humodin say awale no ebekoyie ena no pei yesi nyame enhyira no na emema no nso a omunyo masede no yesre omo say emre adu ene titimre no atwam emre du se wo yo bema waye wadwen se mewale no wo wale a ehwo asudie wo ho bo modern se wo beye bibiara ema wo sipi esita se bema. All right, Mr. Nhyiraba Botrama me na men kan ye tie for stage mode na ye die no live wo Facebook no so DLFM 106.9 eti wo betumi adwane show no DLFM 106.9 na do adwen kire edi aba enkomo aye die no se wo asofo bi nso abeche betumi ande afa so e wo DLFM 106.9 Facebook no eye adwuma na fi YouTube no nso eye adwuma ye twen waje nkene fa bra na wo asem bisa bi nso a na yen kenkan ye yi ano emfama ho misa ne yenko yo onua enti enano pe se wo be bisa me se meri be bi so a ene me kire wo se ai meri me bi so ampa na we nso edika enti no ya hyase kakra ebeduo eya na nkrofo fi se ye dwumadie eye mmerima nko na ye dima de bi eye busua no se ebusua no befa ne ntuma prefra enunti na ye bodahuru na nsem no bebre kra no na ya na ma no na ye den ediba na ene berima osu no ni suni nyina ni se nsem we ya koles afre wo hu omade hu komo saa na esi o ene de se ye nka ho asem osi papa mi yire minim se ye frɛ bibi romantic wo ware a nanka wo benye bi ama waware no aso ama wo osi mi frɛ adwuma ba se mi yire beba be hia me se o mira me mawadwo ana welcome kra no abono senia o serve no wo bedidi
wabɛfie no sɛnea ne yere bɛyɛ ne ho a wakɔ nante saa bɛfie a ɔfii sɛ o me yere wɔ fie adwendwen a ɛkɔɔ so wɔ kurom nyinaa no mehu me yere koraa m'ani bɛgye no daabi da na sɛ onim na ɔka ho asɛm a na akɔyɛ asɛm ɛtumi kɔ koraa saa sɛ onim na ɔka ho asɛm a mpamu agorɔ a ɛsɛ sɛ awalefoɔ ndi ɔde bɔ ne tremɔden ɔka koraa na ɔtumi bisa ne sɛ bɛrima waware me awareɛ no a yɛwaree no mpamu agorɔ no ɛnyɛ by force na sɛ waware na ɔbaa tumi hwɛ w'anim ɛka sɛ kyerɛ wa na ɔbisa me sɛ ɛdeɛ nkyerɛkyerɛ no nti in fact sɛ nyɛ ka nyame asɛm yi ma firi makoma mu ɛmfa nkyerɛkyerɛ no nanso mekɔɔ bible no mu ɛna meka asɛm bi ɛkyerɛ no wobɛtumi ayɛ me favor wei na yɛahwɛ 1 Corinthians 7 verse 1 to 5 a ɛka asɛm bi ɛde kyerɛ yɛn na yɛnhwɛ ne anyame asɛm ɛka kyerɛ yɛn anɔpɛ yi. What's it? 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5 no. Eka wei ho asɛm. Na yɛhwɛ ne anyame asɛm ɛka kyerɛ yɛn anɔpɛ. 1 Corinthians chapter 1. It's chapter 7. 1 Corinthians 7 1 to 5. Okay. Yankin kan koloto fo homa edika no. Etire nson yejimu ba konkopem. Enum no. Ɔse na ɛfadeɛn ɔse na ɛfadea motwere no ho sɛ ɛyɛma ɔbarima sɛ ɔmfa ne ho nka ɔbaa anka ɛyɛ deɛ nanso adwamamɔ nti ɔbarima biara enya ɔno ara ne yere na ɔbaa biara enya ɔno ara ne kunu okunu ma ɔyere dia ɛsɛ na ɔyere nso ma okunu sara ɔyere ni ɔno ara ne pedua situmi na mom okunu sara nso na okunu ni ɔno ara ne pedua situmi na mom ɔyere momfa mo ho enka mo ho gise mu baanu epene so sɛ mobɛtena hɔ ebre kakra na matu mo ho asi hɔ amma mpaibɔ na afei masane ahyia mu bio no bonsam amfa mo honam emre so anso mo anhwɛ onuame daase etifi asɛm no si den mamehwɛ etifi asɛm no say problems concerning marriage yo wahu ohawa ewa awade mu aware mu anase aware mu enhyehyɛ me dey say aware mu enhyehyɛ enti no wahu say we anyame asɛm o osi wo oba no wo nipadua no enye wo dia o na aye obarima ne dia iwe koma awarefo wo wade a yes aye awarefo asɛm na yeke na wo twimpina dia say ni bible mu yes aye awarefo asɛm na yeka osi sɛ wetimi awale wo sɛ me yere me kunu me dɔw yenko tinambo mu die wo nipadua no enye wo oba no wo dia sara na bema no so wo nipadua no enye wo dia na ye oba ne dia enti no sɛ ya wale na sɛ wo de wo ho ɛbɛka me wo kunu anase wo yere a wei na nyankopɔn asɛm no ɛyɛ den ɛka ɛde ayɛ den ɛde afa ho na ya na me bisa sɛ nkyerɛkyerɛ no afiri hi because ye call counseling na so ye be start awale na bema ni sisi na oba ni sisi na doctrine a wonim baby free ena wodi abetina awale na se eba ne sa awale no wo gu no because awale ne ho hyehyeye no enu ena wakache o si esan adwaman bonti ena me be wale o enti no se afedie ma wale o na wodi wo ho be kameme na wo be kase me nkɔ abontin dia ene awale no wo gu no ana wo ye niye nessa ha no bible no mayete ase sɛ enka yema nipa sɛ nka ɔno nko abetena ho na ɔnwade yes na mom enam honam akɔnɔ ne adwamamɔ nti sa pepe ehu behia sɛ obi a benya na yere baako okunu baako sa mom ye nu sɛ motena se na bia me kese no mopɛ sɛ mudi nhia mudi a obi a ne nipa dua so tumi sɛ mempene we sɛ mente ase agye sɛ mom ye nu ayɛ baako abom sa pepe sɛ empire we ye di si wa bompaye enti me ne agye atum nye sɛ me nko a me sɛ me bompaye enti mempene mpo sɛ opɛ sɛ bompaye na okunu sɛ wompene a enti opɛ sɛ onu hia ma woni ho kwan sɛ obɛka sɛ twintwina atwan wona hom konkro account wompene sa na bible ne ka ɛne amanfo awade agufie o because me nim so for me bia omonhoma ba omukrum pese omokọ omoncho so omompene asofo ni bi mpodi ye say ade omode ye ma na wo fie no in fact atete wa kwa so ade ya pon
na so for maame hu ni so de adure de hu be nya so for oni be di agro no na so for akofa bible quotations no si ni wa ye ne lesson ten na akofa space bi atare nani ase yeah so obekan bible for the whole night adan na say e mfumso akase onua who share bible na ko Hebrews 13 verse 9 ono nso kan bibi kire wo Hebrews 13 verse 9 no e kan bibi kire wo e kan bibi pa kire wo ayese ye nhwe niam bi yie na awale no eye de eye akono eye fe na nyankopon na hihye enti memma wo mre bi emfiri kire embe control awale no de bi enye wo na wo hihye na bible na ya fi mu edi wale wo no eni ebusua no enhihye no enu na esese wo ndi so enye nia wo adwen kan kire wo ana nia ana emum eye ana ye mahometi ono awalefo no na damfo bi a onwale ye no na etonefo na se woma bibi sei ekoso a awale no ube den na wamana koyi wo a wawale no nia onwale ya onim hwi wa awale no mo no ono na otofo na se nipa we na etofo a de no betumi aka kire wo because onwale da onsu awale hu bibia by sense oye wadamfo nti na wo de wawale sem akosi nanim na ono nso ni anadwen be ka kire no no na ono nso aka kire wo na wo di ye adwuma edien na Hebrews 13 verse 9 no e ka kire yen Hebrew for homa no etire dumiensan yimu nkro no osena na eno ye mfanto ho edema sese brei sede wode ayeyede enso ma ene afode a entimi ma dia osom no ennimu na hunnim fam sana Hebrew 13 no verse 9 no verse 9 no eka osi mamuntie nkyerechire bia eka we ho mamuntie nkyerechire bia o nkyerechire bia eka we no ho na nyankopon asem no eno ne nkyerechire no enya nia wo adwin eka kire wo se eno ena esese wonye ana eno ena wo pese wonye da bi wadwin beka bibia kire wo enya hwe but dien ena nyankopon asem no eka se wo kan no English no ewo ha mami kan English no na entimi enye clear emaye Hebrews 13 verse 9 no osi do not be carried about with various and strange doctrine. Do not be carried away about with various and strange doctrine. Me fa enkyerechire bia aninam ewiemu na wemu na si ye debi osi nyankopon asem no eno na yemfa mboye bra no enti wei na bible no e kire yen enti se wawale afe na ukunu ya ubibi na opese wo mpanishi na sebi empem agro na wo de kopanishi no okay yeah na sure, no sure. Quotation the first one I kind I think say rather na me kind verse 9 chapter 9 bom so sorry enti Hebrews 13 verse 9 say momma enkyerechire ahodo ene nsem foforo emfa mo nkyininkini yeah na eyese wo de adom hye adom den na enye nnuane a wana wodie no eni ho mfaso obiara eno ano no me mfa nkyerechire bia nye se ene we na trendy say ye normal say wawale ni de be manu yeyi oba nu yeyi o na me ko ha na me ye ha omusisi osi debi bible ye wale wo no ye ma wo bible na ojitu mu na wojitu mu papa mu boni mu me no wa na ekro enti bible no ye di ma wo say fa bobra no enye se wo awie na wo di bible no tu nche na afa de ni awadanfo bi si ana ni awu maame bi si ana wo papa bi si debi enkyerechire no eno ni nyankopon asem no eno na yedi mawo na eno no ebusua no ho na yedi mawo na kire sa wade akura betumi adimu a wontumi nkoti nyame asem e wo wade mu sa pepepe wontumi mfi nyame asem mu enko hihye wawo mra emfambe wale mani nyeye na nyankopon asem no na yegina so edi ware because awale no nyankopon na hihye awale ne firi nyame nti wontumi mfa ape enkwatena wade ase sa pepepe ene amanfo pi edi hofo titiriw ene ye ne yaje atum se ye som nyame pa no titiriw meka se ye makuo leader
Ubekwa on na kwa no on da no wa sori nim ye to nyuma ntufo no da won ma no dom no on o mo na ekwa na eba evangelism leader osofo na nkasa mu a meme nda de meme de yempa ebo na kwesere me kaka nyame asem oba ne se won pre twintwin atwan o se de wa ka na obeka na space e da ne hwene ntem na ni ase tia no si bible no fiti anadwo mu ne nyina amade ache oba ya dwa se ne kunu aye ne boni enti wanya bibia emfa nsia na wa hwe obeka se beifo bi na abo ne yire ne pa se o mese hum konkron adom de kaka nyame ase me se ya asemu na eya na ono ne bible quotation no na ya ofa fi asemo ya de hia sempa ehu pa ehu obeka se beifo bi na abo ne yire ne pa se o mese ne nwosra na bible ya na e ka asemu ya kire o enti e ba ne sen wo de wo fa ne ana bible no wa na wo kiro wo de ukra wo de special eni se saade a eni ni ayeke ba se nyankopɔ asɛm na ya nyina ye nima mini wo mienu anopei ye ka bia kire amansan nyina no se ye no nko ade a na no saa wo nkire no wo sofo no sofo ba na se sofo ba ma no saa nkire no na wo kɔfa firi eno ne asɛm no eno na ye bisa anopei enti mmarima bi esu ampa we ni de ye manema ne ma ne nyina esu bom kura min dada do advocacy ne de member bi na nso sesi a ne de ye ma ne member ne nyina onua wonu mu su bom e wo fie ho ma me ncha obibi wa se bible no ka asɛm bi a na otim bema oba wo mu oh sure akwala wo mu bema mu ne ye yi oba yi oba free na me ni wo mienu a ye bema ye tina ye kasa yi ifa na ye free ye free oba mu ne bai sa enti concept no niti finu no but ni nyina o mu nyina ahwe ba ko omushim subset no missy story bebre no emma na de ba enti ayi melma bi su ne de eye universal yes na de aka ne nyina hyehye mu nyina emma no ne melma ne nyina hya de kro yesu abusua no ho se abusua no ebe gina yie na minua ba ma bi a ono onwale ye no na awale enye na kono na watu anamon se mi bo abrabo pa na mi so me wale a manya awale mu anichi asat now o ma ware ne bi ne mabra bone o mo ne ye bi no eputu bebre na off sa so hu sa wade akura no hu sa ade bi etanyansa bi anim so bi kura be wade onua me hwe video bi o na awalefo na wi wa say ya mutu flower bi e na yesi o mema no wo mo de e ma no so wo mo de would you imagine say e ma ba wa no a ye two flowers no no bi adwane o e na me say enti mumu bi ampeso ade de na esi enu nti na sese ye nka ho asem se ne be ya se emanu bi ana mema ni bi omure fi awale na no mason mechi no awale na fa ntuma pride efra na se omo wura fi ono masede a ese omo ya mo responsibilities na sa na o mako back ehunu se kwan no se na ha ne kan ne da sa na ade ba ko ya amesre ne se ye be sre se nsori no ya teachings we ye hia emre pi no ade na koye se mu wale wie pe mu wale wie but teachings we nyina ene bema awale na jina oba na sedie bema na sedie se ne be ya ombe ko mani some of the churches no me ama sorry am the church of Pentecost say ye wo mra hodo ade asi we bena da bia e ma no ekọ emakuo enti sani ma we nya ade ampanifo ta akire but ye mi se nsonso hodo no omo ka ho no so wona mo kire ana ena omo kire mpa omo kofi omo de bobra eno ne asem no eno na maybe aso peni be ne de emakuo leader be kompone emakuo de no no kire na nkasa be koi na de ye kan otifi a wo ye bi yo saa na de ne ti eno nti na ye kan ho asem no ye bo hu de wuro eno nti ena ye papa hihye fidie we se bibi biara echi ni padwin so a onti ase no wonya ho akwanya betena ha na kire amanfo no na wei ena ye di ebo oman no ba in fact dwumadie we no Ghana ne awutie me no pe modern nya abotre pa ne tie dwumadie ne fi se ensem an ye kan ye nema bi a ehinta ni papi na wabrabo mo firi se ene bebre na wade nim akikira busunya kama bible se na ni ku mofra ho nyankopon na japade ende mma nyankopon na ni eku awade ho do bible aka se osoro ahema mu ye wade wo heaven ho but se wunya do nsa tum se obewade a wade anya de nyankopon achi wade nyankopon pe every say with that wade no abusunya ni ho se wan wade a wobezira na wawo sabi enipa ne kwan da nipa ho untumi nipa nitumi ni aboa enwo nipa ntumi ni dua enwo
and definitely nipa ene be kire abusua bible so akasa yenwo ne yendo se mpoano anwea bible ne kan no na wo kire se hwan ne enwo enipa be ma no wo pa ene yenwo yi enti asema ye kan se ye ba wade ba wie na wade na chi na niam nketenkete a ye be ye na ma wade na ye nika na nigi aba no ye nye na afi mo frɛ wa wade mu na ntokwa ekina ntokwa na abusua nyina bo asese na basa ebedu ba bi ne menteme wasinti na bofra bi school fees kura ne yentua na yensem pin adenti obande ne ho aka me ne kunu adwa e ma bia kwa kaka mofra ne nyina anase ne yensi esida onia esida ade a mofra ne ni mu ho hwe no eno ho asutwie na ye de mom na me be mama ye wo ba ne bibi na oba no wa ye me be ma bibia ene de e fa nkwala no ho sen in fact atete but ebufuo enti no na ni awu kesesi a no yes wo pese wonwo wo be say wonya ba enne nipa timit na se me wo ba ku mienu a eno ano no men wale ase ne sen na won wale a wan na wo de ko awale no say won mo ka se won de o pese onye obi wo keke na on wade na ohwe ne ba no sa wan na wo de no ko baby making machine bisi baby a wo de no ko wa se won wale na se ono obi kwa wo na waje mofra na na ana menti ase wo pese wo ba wo pese wo be wale ade no eye package o wan ba na one na kwa wo pese wo be wale eye me nwanwa eye package enti waye wadwin se me pese me wo no eye ana nkrofo bebre omutwa bopo na Paul asema Paul kan ye no o se minya ya nka o se we ye mankasa madwin o enye nyankopon na ka kire ni o se we eye miankasa madwin na nka minya ya nka men wale ti se mia nanso enam se unama kono de a wuntimi nhye so endicent no ebe ya nka wale na wale ye we na pok na mo ka bi na ma jabi na mama wale no oba ne da ne nchen kura na edimpo so otumi hye ne ho so se wo mfa ne yirechi ne yiretu kwan kura be 2 days okoba bia baba na chi nyina sei asem na wo ka se na wo de won wade ye na say o ha no kura de in fact ho be papa o ba enya asem kitwa yen share we so na topic we no there's no way say na ebetumi awie because the time on already no e de anim kan pa eti no ye besre bonoto fama ye na wi ahomatrofo no na fatu dwa na mpanimfo bi o dwenkyire bi o hawo bi o hodo mo pese oni udi ho nkomo a na wono mo emfre yo onua e bia obi si afika mu enti no number no eye 020 599 2405 020 599 2405 yesi ye boy hu modern say mema ebema nya omuntuma mpa eden efra enti no wo asembi bibia ebru wadwen so frɛ yen ye bedi nkomo na bibia ni ho a ye di sikan ene etwa na so anukuru ya na ebeka no kakra na bibia ayeye na se ebusua no efa ne ntuma pa fra na afedie ebusua no ayeye na edi enumunyam hye akọ edi ama yenyankopon ye beda se pa Mr. Ni Adam na Ghana ne a wotie me anopai se de wodi ka no titiriu ene ensore no yesere mo ada aya mo manchekere no eno so ma asoro ma nya nkomhye no enkomhye ye kese ya de bonio eye pa but manipa ne ntene ho ase ewati bebi a ogomu wo manipa ne tene ho ase ade we a wuye wuye siase ne besie wuye siase ne besie enti ena obi bibia obeye bia na even mobile phone kura na wo ho instructions manual wo ho a se wodi use se wa mfa ne kwan so a anwusu na ebesei asem beba ho enti momma members no ehu o masede nye de bia da so ba kwahimu aso de mabo senku ahurihuri saa o na wakofie ukoya na asotura sunofie na fie ni je bia ni fie enya fine ene ebesere mo yetam no di kade anim kan enam se dwumade ahodo na bebire na segment ne doso wo mti no anama na dwumade no yede ebema bi so no esi ententem sa no momfa nche ye pa moma mfa nche ne me adoma next week ye besan so ahia topic no ye beto aso yentumi wie na evisa wo hwe ne ma ewo mu na edoso pa yo onua
me da se pa se na waka no pepepe emre ni nti ena no pe ene mafa akonya isu na machia me sofo ewo Assemblies of God me passem community praise Reverend Boating any asole manyina any obi biara okwa asole no yesi onkombra no nkosua nyame asem obefia no mfa mbebo ne bra yedamase. All right, for how much for the first two jabio 020 599 2405 020 599 2405. My say in fast starting free. Me sorry super normal starting free. Send a bear meet me a pick. All right, yo, yeah, that must say. Mesom me da se pa. Mr. Ni Adam and our ten in Kano. Ono wakasa e de ma mema. Mema na wakasa ma wo mo no. Enya mema nko a. E ma so hyemu bi. Elvis bema mo e na weyi oba efiriye. Nima bi ho no mo ekoso a. E se busua. Na Bible nso aka. Ebusua na e wo ho no mo no. E Yankopon agapade pa. Enti wenya ware nko ade a. E wo ho behia pasa wade na obedi nini. Na wadi so mra so. Elvis wontumi mfa open kwatena wade na ase. E o mra wo se wa wade. Na make so ye sofo. We are so penny. Na we ya member. Na de wo pe na we na wade ase. E basa e nhyɛ Yankopon den animnyam de biara da. Ahomatufo ne dem edema o 05345019 0593406565 anopanyi fa na wutie mi edifre wo fra bebo wuden yentan ne sɛ na dum o na waje sɛ na dum ti na metias ye anopan komo ya de na woka de afa ho ana afi wo kwa asoro ben wo sofo din de sɛ na hwana ne kwa asoro mabɔ ne ti a no nyanso anya kwanya gba awura mu ma me mfa ne say good morning. Good morning. Nadumo. Nadumara kwao. Sa kwa dia tema committee 11 champion no pay. Ma yentie we. Sammy B champion ubo ajuma. Meda se sak. Yo me kasa fitama committee 11. So for na obe kasa ye no ye de nyame asema no. Amen. Wa kasa papa. On kasa mema sa. E de nyame ase. Ene Mechia Mesofo. Boniteu. Honorable Bishop Richard Jerome Doche Anyagbede. Adonai International Ministries. Okay. Tema Community 12. And I sorry no, your friend of Papa 1. All right. Medanyamia Semano. You. Say wa hene so. Na tembia odi nyamia sem. Emaya pepe oyeja papa. Meda si pisa akode. Nyame nhyira opi. Wosu betimi abo edi awura mu. Awo 0534050199 0593406565. Asoba na okọ na osofo e friend say. Na wanka sempo himfa na wo frɛ edi frɛ. Enkomo yedi na no pay no. Mr. Ni Adam eni atwetwe no. Dia na woka edi afa himfa ni say. Na dumo. Adumara kwao. Senior within baby akasefre. Yes, me piano. Mi kasafi Temanyu town. Champion of pay my intio. Mi sa sem no kare ya papa. Yapa. Micha sister mama. E what Temanyu market. Ena mi boss a friend Gamshi shoe. E what Temanyu market. Ena mi preside ya da friend no. Idio anot Jeffrey. Temanyu English as a Pentecost. Okay. Yami nhyira won so pa piano. Osu betimi abodi awura mu 0534050199 0593406565. Any next one or snake hospital. Asia homa ba kono aye de ho star bi. Na so mkwaso ampusa homa ne toma e befa o. Na me fa ni say na dumo. Nadumo. Senior within baby akasefre. But a family Paul Tete, Casafri Spinters. Paul Tete Spinters, senior and a pay my intio. Of any Yamisha Papa, any year brother, Obekawa, and was MCCA. Amen.
me fa kwan akonya iso na ma chairman Kasanda ni fans of DL ebusafo nyina anope. Okay. Na masem tiwa eni se yampa se na ye beda kan ye no awale ho asem de di nipa nya papa e wa brabo yimo na se na udi fa Christopher line ni so no ye ni mi se enya Christopher ho asem nkwa na ye ka fa wale sem ho yi de na so se e ho na ye wo de na che se ho asem na ye beti aka na obia chefa wo mu enje ye besere ya sofo penifo no se na wo ka no ye ma prophecy no ye nenso ye ma ye ninko na ade ba ko pa me hire fa sa ade no ho ne se wo ye osofo no bi be kan na wale ho asem kire wa wo de se nipa ni ma wa so le mpo a na ka ye juma pa ni se wo betu anamo se the other party na no so ba no na wa be kan na wale ho asem kire na be ma na be kan ya so pese wo sisi ade pa ene anka manu kwan se omye kwan ma una uni ni partner ni bekasa se enye se obeko ni fi nko a poa so to me eton sa frɛ no na tie other side no because na we engage o mumie no nyina because in terms of na ye bompa ye ma mi se nkom se obedu fie na se nyama ni bo a e physical issues o enti uni pa boko hye ho a enye ye ya benchira opa say na in fact wa dwen tene mu ode pa he awade ho asem aye kan obi beka sagro na yedie ya benchira papa wate na oma adom ne nyenko so anya kese wo so in fact baby ade ne hye na wa mfa nhye ho no ma efiri to masa wote awade aso di nsem hu na enya mpa ebo asem mu krache minu aba wutie me anopai wusinu ba da na die no eno de enya mpa ebo asem osofo behwi anonton ire gu so enko se hwe de esa wo ye no wanya emfa 053405019 0593406565 enkomo ya die ni asori ya wokọ ne ma ne tene ye nko e na dumo Mara kwa medofo wodi ni ba wi akasa firi Mr. Nyako ni tamani ni town. Oh, Mr. Nyako. All right, my yenti anopai. Senior. Yakopon hira papa. Amen. That was our topic here where they are. Shaba fe. Unu say sofu bi etum kwa soro dem preach ya. Obo bokuti ya sa. Na we ne wahu. Ne yere aya de boni bi. Ento be preach ya bokuti ya sa. Sofu mami bi su kwa soro a. No muna anu ampada okwa no tonjom. Dan obay koso. Ne se bibi koso. Yeah, members see the same thing. If you are there, a buffo, I quite transfer them. The Remuano, Remuano, the buffo, I quite transfer them. We change a million. The young was a pass a paper be quotation in no word momo, team a Bible, American can. Yamisha, Yamisha, papa, Mano, near Mano, the diabo, the diabo. Yes, yeah, that's a pass in here. No one samayin. Usubet me about the Uramu 053405019 05934066565. And I home at 4 no iron whom be a hoka cry. If it's almost a numbers and about copper and a year juma. The other one offer emba. Now so the Kusua Pusu na etoma yabefow 053405019 and 0593406565. And come on, yet, no. Yana waka Edia Faho. Yamiaduma, how many men in Nasha say, yeah, Juma, and to bet to me about the room. Funny say, and I do more. I do my Senior, we didn't be a casafre. But I'm a cafe, Bonturase. All right. Now, we are okay. What I say, I think I'm okay. In a counter, I come to Edimo or Master of Papa Ayadin. The Mamma Edimo or Master of Papa Ayadin. Also, I say, sorry. Dia onene ne ese I saw them about the next had the possible team. That's a other about
yim entene no anase na akom no se ane na yin na ebe atom ba ko ne ti ebe ban se adi ebe sen akoso e etieti mu esa ha mo so na omu no entino aya bia omu ti omu kwompa bo na okone na wali ayi anase na wali na ayi suben bia wo mu e wo fi no ta suban entine mo on ya mo wo fi no entino o se ania minye ba ko na kan se o se asofo na ehie se ni na ka ho ni na ka so so it was magic no yeah that's a pa senior ofre every bontola se yankopon hira opi na ene me se de wa kan dodo na so be ne sa ne nyina ye ho atumi aton wa ya wode ase ya me hira o me da se pi but in fact no kwa sempa yembe brenja da anim ya sede in fact awade no nya se wo kwa do so person no obada nkwa na be wade o hwe e kan nkwa de nkejai kra ebisa sede wo mu wo ba gigira busua mu ho eni se wo ye oba na wontumi nya abotre ene be ma ntena nkrokro no be ma ntumi nkrokro be nya ne ho abotre na wonya wasade se be ma krache enwade ebisa ba sa ahwe abesa busua nyankopon so mpeni sa na dumo na duma na etiase senior wodi na bia kasa free be kasa free gomwa improvement gomwa west all right central region yeah that's a person no pay me ntio yeah femi kwesi abeka junior Miss abeka ntio asma mu kan ya sempa na many times no say be man ni oba no kwa kohia na fi so ma be wale a asas no de wo be man no ho de wo oba no ho no tonka on say e man ni bo hon na sabi omuntumi sex papa sala na memma ni so omuntumi sex papa so wan kan kire no wanka ite sanse wanka no bembe bu hon ma opesa dako obekọ nwotwe obekodu ne ma tra wale sem wadi sansem woyi a bebre waba sa mbona me wale ye obi pa oba no nada edu oba no so betu mienu ebe da no manso so they admit no oba bi pa dio no anase dunum be ma no so ntumi na ko mienu ebe ha den ndene se hu behia se mo be ka no kura kire mo ho kura nsa eti mu si asase no ko manu mini oba me ma ho odin eye 5 a day one pem no ba na ya we yo oba bet na no ma ho odin eye du e one pem do ba na ba bet na no on tumi a oso osa edu de mi tumi better but me na keka no what sa ba be be 5 or 5 the member na jina fa sa better I said the motor ade mu dia no kama pa very good that's a brother I yin sa pa na se me abeka me tena hayi me ma ho odin me ko 1 and I say 2 na fi so be kra chem za anadro me no nda 3 a e be din obeku ato atwene kura yes of course wa ho odin tumi aha e ti mo yen hwese ye kwa wale na yemma asofo no ahu nka fro ba no bisa na ho odin to mu nsem ne nka bisa ba na ho odin mu ya fro ba ma no nchemes bisa na ho odin to bisa ho odin na fi mu hye se mu do to na bisa mo betumi na ma ware ta se ye hu ni sa ya masa ye be hya wale sa awale be gu me da se wa dwenche ne mu ode pa nya me nhira pa senior na ya Sunday bia ko so etie na ye be din komo wate ya me nhira bibiri ene ma jira dia in fact senior nya me nhira opi na dwenche na waka na dempa ya me hu se Mr. Adam Boni Trasesa wase adwenche na senior ne kan sisi in fact ehu hia pa be ma bi ho no ma sabi opese dakro ono oba timi hyem be de se 30 times aden krache eden na wujie yi oba bi so ho no ma sa na ope no be ma no so ho den tumi na kwa family ho ase na kwa je tawo fie oba kwa na be ma kwa adwuma mfa sika ntu fie na mofra na kutifie na komode won ede na yeye in fact enso nyame ani kura na duma osinia good morning odin me bia kasa free Baje fami na najwa me kasa fra ablekuma na najwa ablekuma me ntio afuto aka me smith me kan sometimes ye kwa ware mu a eya na ye nso ye nhwe santa de ya na abusua na etumi ye ewo other side no me dia kakra metumi aka ne se na me ne be ma ne tie no na odo abusua pa bate ya na etufu se beto de bi no o obesesa ne yi ya bre ya di nkwan almost be 2 weeks mu krai bi anam krai ni ma but obenya ska no o ma tia se o unyo ba wo se no na dwene
ebusua na dwene de ma no aya atete wo hawo ne amane bebre nti santa ye kwa ware mu a ye hu se be ma do ebusua bebre ne yetu ye fon so wo se ye nsu etiminya atenka hu se subano eye nipa ne su a ontumi ensesa no kwasempa nyame nhira opina onim topic na ye di ho nkomo na so eye kakra kakra nti ebeduro wate me pa so me da nyame fa me wo ya mu amakometi ye beduro ho pa nyame ya adoma ye beduro ye bedi ho nkomo na ya kyerɛkyerɛ ne mu akyerɛ why me da nyame ho pa amen ma ho fe in fact nyame nkoso nkyekire ye nyina werɛ na on share de no ma ye nyina ye hu ya sɛ de ye se ye e wo fie honom na adomo na duma rafa ma ho fe wodi ni ba bia kasa free fe mo ba ya mi kasa free da kuma sister ba ya da kuma na me ntia no pay papa no be kasa sisia na sem na no prepa you be ma ware first one me jai ma ware second one me jai na first one na me ko fa no on pen na bibiri na second one na me ko fa papa so se kamne se ayese nsu a wonu wow he anko wati wadi kura mo se wo twi mi di yankasa kafra me se wada kura betu wani na 1 o'clock 2 o'clock o se da no ho ne di ansemi oh kafra ne wa fa mani hunu pa wo gele wie kura wa siesie ho no o pe so no da na de no o pe kapa afi mi bi one me da me bufu ye na me sa de o pe se me to sa na bia wo de me to between fa adan o ho ne die me do bo ma dwen ma ne o se sister na me ko ware o so be ye den sembe he wani ma na me wo su ma no mi si unta sama papa ne kan e no kure me second one na ni ntu se ne na no do so do e no kure pa ya te pa nti e be ko so address issues we nyina o program no so why ya me enhira obebre na adumo na dum tin e tonkwa senior wodi ni ba bia kasa free insha ya fam ko mo tim kasa fitama champion me ntia no pay insha ba hu se ya papa na asem na okan sisia no ati ba kwa sisia so ha ya din de o da so dem ncheche no omo se nyo ba betna o de ye no ho aja na ne oba na kwetna oba bi wo ho ma bo ebia oba bi wo ho ma no ho kwan so na be ma no so no we iso a wakwa akwa no ha de ewi akwa no ha de ewi pepe po no kwetran ya bo no kwahia enje nyim ehun o de wo cheche de o de itumi nyi be man ehunu yin na ante kakra wo steady mo ho asa na wo no mo bokwa motum akwa wole no senior woni bibi nkomo na wo kan wo ho emu adapa nanso no kwase na wo mu ni se eye no kre na ye nima ye hunti na ye ma ne basa because oba wo ne be ma epese wo ne be ma tena be ma pese wo ne oba tena ese wo ma hu se de wo wote ankasa memfa bibia hinte nipa no according to bible ma ho kwan se ese no obi dance ma wa no bible no emma sa kwanya na yesa eyadwamambo onyame mu sa na bible na ka no entimi yentumi nkasa ya makwan na obi nkwa dance abewade ye kosa hwe bible no emma ho kwan sa wonyame mu enti de besra ne se na senior man ba kono kan ye no wa hu se etumi di no kura ma oba ne hu se de wo wote ma be ma no so hu se de wo so wo ye den wote de wo woni de wo so woni ye di no kura ma ye ho a oha we na tu betwa beba bi ho kwa wade ono anim se ne ho ni ho ontumi ni oba na enso wanka nje na akwa wa na akwase ne mre oba no so pese one ne da na akwafa wale godi aba nti wonya ne ma hodo a yenka no kura nkyere ye ho nti nyame nhyira opi na momo no se ye ka no kura kyere ye ho de oha we no yenkom senior okay nyame nhyira bibiri me so me da se pa senior in fact ya bra ne ko nti ya nasa de ya no mo fa nche me pa babu knowledge ne de me producer se de yan wura adwuma de ne mu ntem no wan hwa na ntumi amma if it's a time na kopa nti me family last caller na me de we no e de kan de si na mba be sore sonso a na me de amemra na to de ama o bible knowledge ne de mo fa nche me se be bia bra na du no de nyame anim ni e be ye den pe se e bo monwom na mo so mutie nyum fie honom na du mo senior pa ni ma che Mejo so senior wodi ma bia kasa free efem ko fi enhwe bo sia kon me wo tema me fita kwa de me bata ma besra obi na me chemu program better senior me yentia no pay pani me kan question ya kire mu abofo kan say me say hold the bull by the horn do not call the spade a spoon call the spade a spade me kan say bia show papa so you Christ to the bow so you be on kwa sorry you na opani
a man may be one money, papa would damn. Your cousin can man was someone, one should be a fair already so. And my young confa, we catch opening, and my heart drink papa. Epacho, ebinum. You better. Poor can't see each and say, Sabayan can maybe I then enter was sure. And you may pour my drink, I make sure, and you may have some. Not for dear with some power, couldn't have no bread. Now, many of us said, Bema on your party. Now, Bema, you must say, but me catch them and say, what you must say, men my own in then, one men not. You see the breeze. Yamimu no crowd catch on, open fat, open family, I'm come to know. Mimubia, Bema, Nina Tia, or that and Paso, a Bema, and she film Paso, but that super team our hall for almost 2.5 years. What is Bema riding? It is Sabeme or China, not of our Fubi, no, Nama. We see Mikunu, a Gabeho, now I want to show them a boss of money, a publishing house, a boss on Pilifam money, Fagini. The Bible says, and found one coming. That's a one now push Bema and Aqua Bontain. You, man, can correct. We ma make a map about 80% in the boss up, the bushes to Ghana, and I'm coming to know. And a crap, I'm coming to know. If you want to go, men can't influence you, baby. A banner sounds so now, I don't know what in a soon fast or panel any day. A crystal for my catch over here, a crystal for my two banners, I don't know. Now, when the ate team pony say, "Oh, more de biada, or more qua saw them man opa, a wiana, your prapra saw them no bompa your pan, a disabis, and a movie. You, Titrupa, you, the concert of Pentecost, you will PIWC. Where remember Panya Michel Senior? Yes, you if you are a fair balance up, not a soul and so, what the Tramonashi, no, see opinion, or bread. No, what you say, only sex, would you never sex to my sure. What do you? I told you, the Abbey, and I am already. It's a person so already so more financial. And that's it. Yeah, that's it. I mean, now, peace in fact, won't come anymore. Yaminka, what it now you make us watch that Ghana when we are said here, and I do move. The wife I see when you went to me and train, empty. So that I can remember that song. And I say, a boy on your massa, na a boy a year 8:55. Not my crowd, not me senior man DJ O'Malion. A boy on your massa, I promise and known to be bo. And one of my praises, ye be him, and ye be him. And ye him is and your chrono. And the sound no question, and I could see the part, name we had the part at the mouth. And to me, try my last call, and I'm so you made any so. If I for you, my dear. 05340 5019 05934 6565. Last call and Nyamba. I'm funny say, and I do more senior. And I don't call. We patch out, we didn't be a cassa free. Don't question ye. I put on champion of payment you. And never shall let my palm with papa. Master topic with you. Sometimes, Yameno on ya make a call. Yameno on the divinity, I say. Yeah, virgin as an air warren. Because who Obian yes, I didn't be that. Beman soon ye be the Obanya be that. No more start here. The Abunimua, the Amudi start here, one Amudi. No question, pa. And nothing you may say, me mom be associate as an or warren. Because a one more or call or come back, baby, sir. A cashier, why didn't said, yeah, we are saying our who be a oh, why? And to Abanas, I so catch you was supper. Looking at or Konyamba Mabia, did you know to say we know Amasa? Problem. And also, Okonyamba, or Babusu, or yes, oh, yeah, Nima, please. Mimi said, and Yamila, and Yami, the of a Tumila, but I said, Bama, with your Yashi. And nothing Yami said. Yes, started from beginning, you mean Yamobia, who, yeah, and look, Yame. Sometimes I say, meeting Yamaya, Yamaya, and Tia say, if you say your wife, but you. Mr. Minka Sabu, you never saw my family. Medasipi, John Quashi. Amansambetie, Adia Yankopon Waje. Amansambetie Yankopon Centrene, way every daddy Lumba. I'm to phone in Ahene. Charles, Kwadwo for soup. Daddy and a permit yao. One name Yame Mame, Mama Presra, Mama Lumba, Mama no permit yao. Silver lady, Papa no.
ɔse pa to pa anapɛ mekyia mo nyinaa Madam May anapɛ nkyia kɛseɛ nkɔma na ɔse akyerɛ mu hema na anapɛ wɔfa ase mekyia wo ɛna afei bra kɔbra de hitman abusuafoɔ mekyia mo nyinaa nɔpɛ yi na saa mmerɛ kwadi yɛbɔ wo nnwom saa ɛbɔ 8:55 a mɛka na DJ Omarion wakɔ so de nnwoma no ataataa wo saa kɔpem nondu na nondu bɔ a sɛdeɛ ɛwu no mu no DJ Afiba the international DJ ɔbɛtena ase no wahuo nnwom saa ma wahu sɛ yes in fact nnwom no afidie de abu so koraa ɛbɔ no nsia so a ɛnummerɛ no entertainment fɔ no bɛtena ase na wɔnom de DL entertainment dwumadi na bɛsom yɛ wɔno papi ɛde ma wo fie hanom because wɔkɔde afidie no na DLFM 106.9 na mɛda me ho sɛ sɛma DJ Omala akɔso abɔ nnwom 8:55 mɛsan anyway hyia yɛnkɔ ni sei DLFM 106.9. DLFM 106.9. It's DJ Omarion. Check, cry, bad yeah, baby, mo. Say check, cry, bad yeah, baby, mo. Oh, nyanko pondie, neni kuni mao, asafuera di, neni kuya wo. Oye na mwati ano, wani mripemo, neni sentre nino. Oye wani mremo wa, obetre wushimo wa, ama unsuma baby oh. Check, cry, bad yeah, baby, move. Check, cry, bad yeah, baby, move. Hey, oh, but sampanya me, neni kuni mawo. Hey, rati, neni kuya wo. Oye na wati anwai, wanimri pape mo wai, ni sentreni. Oye wanimri mo, obetre wushie mo wai, ama usuma baby oh. Check, cry, bad yeah, baby, mo. Say check, cry, bad yeah, baby, mo. Got you know, 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 got you know. Check,
Yeah, from your band artiste, DJ Omaro. DLFM 106.9. Unbreakable Joy's blessing. BTA DJ Omaro. DLFM 106.9. Home of legends and great music. DLFM. If he said, "Yes, in United,
106.9. It's DJ Omari. legends and great music. 106.9. 106.9. Yeah, from your Bapa Christy, DJ Omari. Maza, on your man and you so DLFM 106.9.
Misumunyamia wamankwa, Misumunyamia oba, Asuru asasi, Misumunyamia wadiasia, Misumunyamia wamankwa, Misumunyamia oba, Asuru asasi. It's DJ Omari. Mirinsi Sammy Nyamido. Yeah, yes way, Chanaro. Mama bamumu o Sevilla dika jamia mi mama kumantu o Onyamia menene na mono minim se wotumi ade nyina ye ade ya mehu wani honisa ochini sa wani bremo tankanti sa obaji Israel tam sokora odi wo fa waje man santi de mi hu bia nyame wango Debesi bia yesuwe unjanaro Legends and great music. Sevilla dika jamia, mi mama bamumu o. Sevilla dika jamia, mi mama kumantu o. Onyamia menene na mono, minim se wotumi ade nyina ye. Ade ya mehu wani honisa, ochini sa wani bremo. Tankanti sa, obedi Israel tam sokora. Odi wofa waje man santi dia miti bia nyami wango. Debesibia, Yesue, Unjanaro, Misumunyamia, Diazia, Misumunyamia, Wamampa, Misumunyamia, Ba, Osuruni Asasi, Misumunyamia, Diazia, Misumunyamia, Wamampa, Misumunyamia, Ba, Osuruni Asasi. Ah, Mirinsi Sammy Nyamido. Yeah, Yesue, Janaro. Sebia dikaja wa ema wa bamumu o Sebia dikaja wa ema wa kumantu o Onyamia wonene na mono unse wotumi ade nyina ye ade ya mehu wani honesa ochini sa wani bremo sekenti sa obaji Israel tam sokora odi wofa waje man santi de mi hu bia nyame wango Debesi bia Yesuwe Unjanaro. Ah, Mirinsi Sammy Nyamido. Ewiase nyamiana, owani so owadio. Owasonso wanti asemwe na mesesa minyamia kwa wana. Debesi bia Yesuwe Unjanaro. Misumunyamia adiadia. Misumunyamia wamampa. Misumunyamia oba. Ozuruni asasi. Misumunyamia adiazia. Misumunyamia wamampa. Misumunyamia oba. Ozuruni asasi. Ah, Mirinsi Sammy Nyamido. Yeah, yes way, General. DLFM 106.9. Ah, Mirinsi Sammy Nyamido. Yeah, yes way.
DJ Mario. And of course, I'm saying, I be a mame. Now, once you treat the ampoint, I go be a mapa. Me that's the person no po come ho. A friend of Padosia. Is that how Brenna? I cast mem you no pet. Nanon crown and yabo. At a time, so me do we see. Nay, I go custom to the ampoint, I go pontino. I mentioned up be Mr. Ni Adam. I go point out pan and church. I would do I no pay. I mentioned Munina. Then I may do when you pa. If it's over, Brenna, you do Muna. And yam waye and okay who be and I'm a mess a year Bible knowledge no yen to me and farmer some one no fancha ya pay the one yaw and me I do not break Maquema next week dear a baba dear crowd on the dear the last week catch the one no say a becca sa at your farm quadia home your bedi home come on next week see a Bible no your bedi home come more DJ Omalion Egusua born you must have copy said don't to be poor and watch it no na fiba betna se no hu nyum sa kwapem se wa beka se sisi de nyum na afono me kram eno watching so DJ Hitman and na pamfo the entertainment show no baba wa kwemu yo no mapa pi na de ma wonei to kwaso na kwasa fide na DLFM 106.9 edi amejesuwa no eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B edu send na the evangelist na the account ya mame me technician no eye DJ Zigibi senior Samiara kwa chinchime frumfuru ma de some ya me ya do man next week e be sense ya makrao